elelei lava Yehova amene faatalofa tu le suafa manu malo Yesu Keriso malo le sauni malo le tapena tato te o mai le nei tai au e tapua i le atua Israelu te talitonu foi ia watato sauni uma watato sauni e tapua i le nei tai au tato sauni e sisiva mai so ata namo Yesu le nei tai au oka se au le leo fa na le atua amene gloria hallelujah. Hallelujah.
o le atua e whaavavau lava ia. He never changes. Amen. Whamele salamo e se lauma le lima whai upu e whaana e whaamama whai le nei tai au whaamanuia le atua le au whai pese. Whamei sa ili ona fofonga aua le au noa. God never changes, and it says it calls us to seek His face. That word, always. Oalenga luenga fuela au whai pese ia. E aso sa uma vai aso uma pe conference pele conference. E ngā lua e ale le au whai pese a mene a se mena whaamanuia I le atua le loto. Sa ili I ona fofonga. Aua le au noa pelu ngā lalo. Sa ili ona fofonga. Aua le au noa. Whai upu mua le tolu le ngai tawai ana ngā luenga na whai. O mea na whai le atua. Awa whaamanuia le atua le whai upu nā muli. O fofonga I ova tato te sa ili ai a mene. E pule lava Yesu. Pe au maisau tama le fou. Pe whaatau fo e sa ofu fou le nei tai au. A o le fofonga I ova o le atua. He never changes. Se Maaola, let's worship God this morning. Pe tuai mai, pe vave mai. Tato sa ili le atua matapua e Emmanuelu. O loo ia I te tato le nei tai au. I le swafo Yesu. Amen. Io
Hallelujah. 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 Tua ilu mo le tua le nei tai au. Mai sani ili ile tua. Sani ili lona malos. Sa ili ona fok. Mai oto mana tua na mea mamana na ifai. Ona vavenga. Atua mafama sinonga ona fok. Remember the great things which He has done for you. Majalan fajalama owani ngalos me taswana me alof. Me faya boy tanto. Mafuanga na taru sa iliai. Tato tuna tolvi inga ya te. Wa oyole tuevi ia faftaita mane nei taya. Bo mai lo nu hotunga tawe wa fitfilia. Oi wai vala wina eve matupu mostaulanga le nupaia o matu tua yo lumba le nei tai aulo matuma matu tuna tolevi inga yat oi wa matu mautinoa we yai fatasima imato Emmanuelu wa yai oi fatasima imato tangata after ya vanoa matu tua yo lumba Famanui al fenga taulanga la ufana ule nei taya. Mato tuna tolevi inga mali taelo mato loto. Mato tuna tolevi inga mayo mato wanganga. Mato tfai taulanga ya toy. Awa et tau ya toy. Et tau ya toy levi inga. Ole famanu. Ole fane tanga. Ono mema mana. O me sili wa faya boy mato. Olovi inga mato tunatu ya toy. Ia vi ia oilo mato otua. Tuna upolovi inga yo lato ufonga. O mato ngutu. Che mato vi ia oilo mato otua. Owa analesia no oe. Mato tele mafuta le nei taya. After lo fa malo longa. Lungo la ufana. Vi ia o Yesu. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, fire tule tu esili oi. Esili oi. Hallelujah. Et taule vi ingo lo tuna tiat oi. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Ole fa fetai. Ole vi inga tuna tiat oi lo bato tua. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. It's a town no mea. Fafetai mabi alawa fio. Yes,
molo atua. Mana tua melelei na ia whaia mo oe. Mana tua ana vāvenga na ia whaia mo I tātou. Hallelujah. Ole vāvenga lau malei fua maile nei tai ao. Ole aso fōua ia saunia mo I tātou. Hallelujah. Tātou sai ile atua ia te ia le au noa. Hallelujah. Ole vi inga e mai to tono lau loto. Tātou tūnatu ia te ia le tai ao le ne. Hallelujah. Ole vi inga fōu. Ole pese fōu e te vatu ia te. Hallelujah. Yes. Analesia no oe. Analesia no oe lo mātou atu. Hallelujah. Mātou te me pese lau le lei. Mātou tau tau lau mātou ngō fie. O lau whamaoni. O lau sili sili ese. Amen. Yes. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngalo se me tasiona me alofa. Olona lelei. Olona whamaoni. Yes. Jesus. 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 Sili oi me uma. Sili oi me uma. Sili oi me uma. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sili oi. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Be
Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes. Ai tau langa I lo tua. LEM Maaola is here. LEM Maaola mo tanto. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Elelei oi. Elelei oi. Maoni oi. Hallelujah. Yes. Sili sili oi. Tau tau atu lona lele. O lona sili sili ese. Yes, Lord. Yes, white tau. Het tau yat oilovi. Eleleyo. Yes, Lord. Daddy, we love you. Daddy, we love you. Daddy, we love you. Yavi ia oi. Yavi ia oi. Taulo fa maoni. Yes. Yes. Evi ia oi. Sili oi mea. Le tue fa paleina evi inga la fana. Le tue fa paleina evi inga la fana. Tupo tupo. E fa paleina oi le tue o le malo siuma. Le tue o le mamalu. Lo fa tu no o sili lea moi mata. Langa me uma o lovi inga lo matoto. Hallelujah. Yes. Yes.
Yes. Evi ia oe lo soa o le lasi o lo nongo tuif. Evi ia oe me umana e whaia. O le la o le masina o le whetua mea ia oe lo mato atu. E ala langa ia te oe mea uma. Evi ia te oe mea uma. Evi ia oe whawavau. Evi ia oe whawavau. Yes, Daddy. Daddy, evi ia oe. Yes. Yes, Lord. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Siva ilumolo watua. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Glory. Glory. Yes, Lord. Yes,
Lord. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Lord. Tulo watua ya fapaleina oe. Hallelujah. Hallelujah. Ya tulo watua ya fapaleina oe. Ola uvi inga le chao le nei. Yo se vi inga e palea oe. Yo se vi inga e vi ia oe. Yes. Yes. Amen. Faya tulo watua ya fapaleina. Yes. Mai lo loto. Faya tulo loto mai le tai out le. Yes. Tulo watua wana oe. Wana oe. Yes. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Yes. Wana oe lo watua. Wana oe lo watua e fapaleina. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Wana oe lo watua. Wana oe fapaleina. Au patimo Yesu nei taia. Ale lau taulanga patimo lo watua. Hallelujah. Ole pati o fofa taulanga. Yes. Hallelujah. 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 Glory. Yes, Lord. Yes. Tua ilu molo wa tua le nei taia.
Ole te talo e whai o le mamalu o le atua. Ole te talo e langona mai. Talo na e tali mai. Talo te lo mafuta malana au na ia au vansa. Olo ia o ia fale mai. Tai au nei. No fea ngai mal tau tongo lona ao. Se whai atu lau au na le atua. I lumo le atua. Fai le poto e fo mai e wal fatino ino le tau tongo le nei tai au. Fai fo lotele lana au na. Hallelujah. Ele se me fai ngatai le atua le tau au na ia. Yes. Oi lava so se tasho mai. Hallelujah. Oi fo fa fonga mai mo mai. Tuna tu le atua le ngasi o lo e fa fenga i ma oe. Talo mo le au na le atua. Songa ya au vasa fotu. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Sanda na mama kura mama. Le tuo fa malolonga oe. Le tuo e u le poto. Talo foi mo le sungal to ina besta le ainga. Ole tina fama fananga le tua ono le wala au pa ia le tua le tama le ainga talo ye fama fanfana ina fama se atulenga ngo le tua. Hallelujah. Yes. Oyolo mato malu oyolo mato olo oe oe mato te malu ai. Yes, Lord. O ena veta laila o whengo pa ia muia le oti. Oti o ia te oe lo matole. Hallelujah. Whama whanawhana il ainga. Whama whanawhana il tina. Whalotu tele o nal maftanga o motusia. Hallelujah. Wa mato mautino mato ti yaile nei lalolangi. Aile ni o le lalolangi mato. Le manuia wa saunia mo i mato e fatua tua ia te oe. E vi ia oe whamanuia e tina, whamanuia no whaalo mal aing. Hallelujah, e lo whamaisenga lo mato tama. Tuna tula o ona ia au vasaya wa a. Ia i oia whale maile nei te ao. Whengai oia matao tonga lo mato tama. Talo le poto e tui nei fo mai whatino i nai. Tau tonga o au na lo matama. Ufti oia le mano lo toto. So wina moenga o lo ia le mano lo toto Yesu. Lau wha malolonga me lutu mua e tau le lo fiona vai. Ale vi inga e fo ia te oe. Fai lo tele ia te ia. Anga lei fo le fale tue a Miriama ma no fala. Tuna lo tele ma fatua tua lo soi fua oe lo matua tua. Oe o le tua o wha malolonga. Hallelujah. Yo vora foi. Le tu e fa malolo ina i mato. La fa malolo ngai so se taso mai. O mai mo mai tono nei fale. Fa wau lo fa malolo nga. Ile mana lo swafa Yesu. Ya vi ia oilo mato tu e fa vau. Vi ia oilo mato ali e fa vau. Ya vi ia oilo mato tama. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Na oi. Love Taylor to any time. Yes, Lord.
mātou lau upu whora nei tai au. Alu male mana lau au mo I mātou, lau whaunga lau au ona la tula ile nei tai au. Tala le mātou whalongo. Ia mātou whalongo le poto lo mātou otu. Vi ia oi tamai whawawau. Whamria I mātou umale nei tai au, yo mātou mātua, dan mamau. Lo lola o whainga luenga, o lau e kale sieta mama tina mātua. O lava I whana witi. Ia I lau whamanianga lo mātou tamai. Whamria lau tina o karisa. O le vi inga e fo I lau o fio mātou tau tino. Mātou te alo lo whet o Yesu. Lo mātou alii. Wale la mātou vi inga le nei tai au. Mātou pati mo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. Vi ele tu le nei tai au. Ya li lu me fatalo fa yo otafa. Ai malo fa vi inga le nei tai au. Praise the Lord. Te longa ki al fa kalo fa. Le la tal pese la vai pese. Le fa inga to mama to tina. Vai out nak fia su. Le la usul pese la vai pese. Alo fatalo voltato ainga. Oi lava night. Te le yo oyai. Praise the Lord. Vai tu não sal me levando. One more time, no sound, but praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, we are let you in the child folk. I feel like invited for it as matua, then mom. We are let you so if woman we are let child folk. I feel like for your honor to feel it to sung if I feng inga moto fall to us in sin all tato ainga. To mama tina matua so if woman we are. After time all out to tapo inga maltalo. Yewa tato tonu umela saro na luol to sang folk. Yeah, we are let you. I feel like tete inga le kalesia. Sungai fai lau tusi sungai to inam ti akono moto faltua. Ia vi ia le tua. Ainga te tasi ta mama tina. Lo lo la utalevo no falo malo tato ainga mfanau. Ia vi ia le tua fatalo fatu.
whawhelo ia tu soifua manuia. Ia manuia fo tau sanga fo. Ia le li nei tai au. Ia, whawhelo i whaaptoa i sunga le whawhenga inga ma le whaltua au. Whai un tato mafuta mwhai sauninga whaatasi le nei tai au. Whamalulua tua po mala e le swafa. Ai o le tua le lilo se mersi te whanga le tua. Sau stai mi ona whai lola le swafa le sunga le whawhenga inga ma le whaltua. Ia vi ia le tua whaatai sumai. Whawhelo ia tu swafa pelo Yesu Kariso le tato li imo le tato whaola. Vi ia le li so se tasi foi. Whai tato mafuta le nei tai au. Malanga mai Samoa, Australia. Whea lava le atunuu. Po se nu o ni usila e au mau mai malanga mai ia. Ia, whatalo whatu. So for Yesu tato li imo le tato whaola. Vi ia le li. So i fua manuia. Malanga mai le lofo le tua. Ia le tula. Sauni e whaafonga le upo le tua. Sauni e whaafonga le upo le tua. Tausanga fau. Whainitanga angangata. E teu ia le oa le tua. Langa e umi tato wholaunga. Le foi la sauni le upo le tua whola mo i tato. Ma ingi. Malu. Talia mea uma. Ia le tua le tai au. Atuna tula no sunga le whawhenga inga mal au. Usu spese. O le tato whailaunga le tai au. O le sunga ia Tomasi Taito. O le tato ahuso avispati mo Yesu. O le tato ahuso i Wellington le laumua. Ia. La. Tom tauhina le upo le tua mo i tato le nei tai au. Family le tua lau fina ngalo. Lau whaafonga. So for Yesu. Tuna tu sunga le whawhenga inga. God bless. Amen. Just can't waste it. This one is yours, Lord. I give you this day. When I am hungry, you feed me living bread. When I'm thirsty, water of life,
tai anga pa ia ona o oile nei tai au. Ulu fale mai o tangata ile oli ole malo silea. Ole oli lava ia te oe. Tupu wailo mato malo si. Moni a. E au lava na tau au na uma. Le malo si ole tangata. Ale oli ia te oe anga pa ia. E whaafou i nā hilo mātou tangata i toto. Tapua i whiwhi ia te oile nei tae o lau wha malo longa Yesu i au tangata. Le suafa o oe Yesu. Amen. Ave se pati whiwhia mo le tuki. Praise the Lord. Yeah. Happy New You. Ia lea tua i lana wha maoni, i lana tau singa, i lana wha malolonga, wha wau ia dai mamam, rua mātua. Wa mawhai ai fōi ona toi au lia, mai le nei fōi tai au, ia. Tal tonu mna pai langol tātou tai au, ai toi whia wha upapur wha tālofa dai mamam, mātua le LEM Worldwide, ia lea tua i lana angalelei ma lana tau singa ia te o lua. Ia sungai whawhengainga tātou tama ua manu malo, lea ua maroro. Sungai whawhengainga mautou whaltua. Pa ia man malo tātou e kāle sia. Sungai whailau tusi, ngā rulue, sungai toi ina te akona mautou whaltua. Se i o lava i se o pitoi titi. Whaptos whaataro whai se wāsia tātou le nei tai au. Whaataru whatu le swafa manu malo Yesu Keriso. Ia whaataru whatu fo i runga nisi oro whapenana mai mua mai. Maasani tātou lotu whaatasi le nei tai au. Le swafa Yesu whamanuia. Ia tātou whaitapoa inga whaatasi le nei tai au. E le leile atua. I taimi umalava. Ia, Ioana lonu tau poe wha. Tolu lava ni whai upo e whia whai tauina ma oile li tai au. Mai whai poe wha. Whai poe ono ma whai poe tolu si maleiva. Ia. Ta tono se tala hoe maasani ai, ia e tātou. Le sungal fa fenga ia tupe fa mole fa po fa ono mar fa po tolus mariva fa mole e au ina o yatu o ia Samaria wa ia le vai puno Jakopo o le lava fo Yesu ila na malanga ona no fo ile o ia ilunga o le vai o ile tuaso po ono e to tele Samaria ile ai na fa tu ia te ona ole upu al fini na ia faiatu. Wana ta ua mai a tia o mea umalava ua o faia. Praise the Lord. Mai le fai poe fa. E au a Samaria. Fai pono fa atali. Fai po tolus fumaleiva ta result. Po le tali mai lea o le tala atoa lea. Mai to tele i la tau o e na whaatua tua. I le tala inga le whawhine lea. Ai ese le whainga le tala inga le whawhine, whai mai. Ua ia whaamatala mai i a te au. Mea na o whaia, o whaapea. A whaio o sa kakala inga nga kakea la koe whaamatala mea. E whasi ai o e tangata pea la koe whaamatala leo langa orisi tangata. But o le tala, and the title po ole matua o te fiatala noa ai a te oe, e te tango i fwai lava o e tu ulo lima i lo fata fata. I am the carrier of the living water. Hello? I am the carrier of the living water. Or in other words, I am the carrier of his glory. Hello? Ole, tala le nale, ole matua le na,
o le tātou. Whaftai I le atua o walu mai le neiva yaso ato te nofo ma uwhape, I wish. Yo mawhauwhaunga ngau te talo I le atua. Marolo au kilangi e whai aku Wellington. Le whongor conference. Ono te wa ai I le alofa le winga lea o le tala lea. Le au whai pese. Na tupu ai lo ufa tua. I le taungaru e ina. Mai yaso e fitu. Yaso ubaka. Drama team. Tele o tangata na tupu ai lo la tau ufa tua. Mamanu wi o la tau loto. Because you are the carrier of a living water. Hello? Tatou whanau talavou. I am so blessed ngamatua I manu wi alo loto. Why? Because now over I, these are the carriers of his glory. Over I la tote. Lau sungal fai lau tusi, tai ti a kono mai la to uma ngarulue. Manu wi o matou loto, mulingal manongi o me ai, but for linga va ai and the service. Because you are the carrier of a living water. Amen. Mena o te alu ai ngaro whapea, I wish them a whaina o tau. Whaia le merang mako whaia, ngaro sumera tai hao ai, uri ai, koe ai le fiafi o ai. Ai tau te ora a hao le mea. And o lau lea tatalo ngana whaku, lea tua, la le taimi, se I marolo au kilangi, koe, whapea ngana o serving a lato. Malo, pasta tupe, ia ua, o nofo male rofo te wa ai, taimi umapat. Lea ua o malama no whaitau. Po lea le tingainga, because you are the carrier. Not even the carrier of the vision, and the carrier of the mission. And above all, it's a carrier of his glory. Amen. Alam me tiri faftai Yesu, I am the carrier of your glory. Are you all right? Menga o te nofo ai mo o faftai te mamam levanoa o mawhai fo ina mau au nā tuai le upua le atua. O le tala lea, o whai mai ai le tala Yesu, o nā lau te nofo ma uwa ai le whai upu muli. Man. Whai mai le tala Yesu, e awa ona o hui, e awa ona o nofo, e awa ona o whaatali I Samaria. Samaritans is a half-breeds of Israelites. O po o menga lenga whai tai e tangata Israel. Langa foi o le tradition nga lato adapt mai Babylonia, Masuria. Na lato o mai ei la ia mafu ainga. So in other words, it's a land of disconnection. The tonu o Samaria. It's a land of disconnection. Mea len whai mai ei la tala Yesu, e awa no o walu I to tonu o Samaria. Because there is a woman that carries, that is willing to carry my will. Hello? Mea whai langa lena wha man wia lea tua I le LEM worldwide. Why? Langa lea ele willing o tātou that to become a carrier of a living water. Man. So it's a land of disconnections. Tutusa leile tala lea, ile, eskelu na mtau petolu sumalfitu alo, yele tala utato ilo umalava, ile, the valley of dry bones. O leito tono le eskelu tolu sumalfitu. Avala ma nai le whamatalanga eskelu mai le whaaringa when God reveals on chapter 3 of the book Ezekiel, le tusio Ezekielu, na whaailoa ia lea tua le wheel, and ma mata po fofonga lai ia le wheel lea. O lo whamatala mai le tala le that God is omniscient God, that He is God of all knowing. Sila fia le tua mea uma. O lo lafi lalo le pusa, po lo lafi lalo le moenga, po fe sila fia uma le tua. Ai o mai le matua fia lava eskelu ina wa ai le faalinga lea. Ai o mai fa ipotolu sumal fitu. Ave le tua eskelu tu ile vanu
o Pongavi, or the valley of dry bones. O mānai ala le tala pena o whai atu. Mai lava le mānai a file mū kwa sek ia mea uma. Ai eni whamema na ole atua, kuu i le mea e. It's a valley of disconnections. That's my interpretation. I le talanga, valley of dry bones. It's a valley of disconnections. Ave ele atua la tali o le tangata pe ave ele atua eskeru. Sau Yesu sau in the village of disconnection, Samaria. E ila le teimi e pe e whai tau ina ua, whai mai le tala a le atua ia eskeru e toe ola ne iwi. He didn't say no, he didn't say yes. E le whai atu eskeru le atua le ai, because ina ia le manatu eskeru, if I say no, that means there is no hope. That's why he didn't say no. Amen. And ele whai fo I oi. Kasi ele mawhai e se poto se tangata, po se malamalama o se tangata, po le a lava to mai, ele mawhai ona to eola mai le iwi lea. Amen. Le winga le tala, a disconnection. Amen. Le mawhai. A whai mailanga tala, you know it all. Or in other words, you are sovereign God. E pule au oe le atua. Ele taimi e pei e te i lau whaarongo pēa ona sau noa le nganga pa ia te oe. Pēna whai atua lau tala le matanga. Matua I manuia le loto I le fionga le atua I le vai aso o tea. But the bonus, I ratu tua yo, that's the bonus. Wa tili aina whau lo whaatua tua, ma lo ori I le ali. How they serve, mawholinga, I lato uman au nanga I le atua. Man. Ele mawhai e se tangata, ele oi o se carrier. O le vaiola. Na te ele mawhai ona au na pēna tau, au na au kilani. But lena mawhai, because you are the carrier. And it's the same word ng whaonga Yesu I le Ioane wha, I le tapua inga whai mai le tala Yesu. O lo sa ili mai lo ta ma I le tangata e tapua I ile. Yeah. That my Father is looking, is seeking, is searching. He's trying to find someone that can carry my glory. Po le lava la no foanga o disconnection po le nuunga na iai. Ai whai mai le tala Yesu e au ono o nofo I Samaria. Amen. Pēnang whatulau tala. I have an island conversation there. O se conversation pito silia lena umi to tono le tuspa ia le tala lea. The conversation of Jesus and this woman. And plus, you will never find man on a well. Hello? E ke le mawangi ka māloa e whaapokopoko se vai eri. Hello? Ngā o whawhine e whaapoto I le vai eri. Mawangi ka māloa e whaapoto I le vai eri. Rongo winga o kala o isi lai latu te whai. You will never find man, o menga o ke ate le tala, o tu e whai. Whapea sole, e le pokopoko ngi. Ai, na nofo ai Yesu, o nai. E sila fia Yesu, there is a carrier. Amen. O nofo ma ata ona o te manatua I a Shop Grandma I tutuila. O fia wai ai le fale poto o mailo matutua I na o te tali tonu le tau te iloa. E le fale la fale taunga le fale nai poto o mai. Le fale komiti. E poto o mai tina. O le whaina o tala o ta maiti matangata o mai whewa I le awal. Amen. Ia, o lau grandma lale nei, e fia tele le misi, e alua, o lana best friend la teo. A foi mai, sau whamatala umai a mātou, pongoro mātua umai ere. Au whapea, e maanga ia kere, whale le whai, le mea le maafu, ana poto ai. Ia nā, o le whai ngō tala. Praise the Lord. See, but e fau le whawhine le aluatu. O lai whaatali no fo Yesu I le vai eri.
Oi nā e tātou te whaamatala mai ai. Because Jesus was willing to ask questions and answer her questions. O le tele le fo tātou o mai le lua se fulu ma le ono. Tele o fesili. Tele fo itali ua talia ai e kere o marama rafa. A tele fo i o fesili ma o fesili e fi fesili fo i. E le whaapela e fesili le atua penu fesili o le atua ia Eskelu. He didn't ask Ezekiel or need some information, no. Because he's omniscient God. E le fesili le atua ia Eskelu whaape mana o se information e ta watu. E le tali fo i Yesu i le whawhine e mana o ina ia i loa po le alme le tupu i le whawhine. But the reason why God answered questions and he asked questions because he wanted you to know the revelations of him. Hello? Le alanga fesili le atu, e mana o le atu e whailoa mai a te oe le whaalinga, o le fesili le na, le whangatali mai le atu, ina ia esu le whaalinga lana te au mai i a te oe. Mela ina o fesili e se kielu, e toi ola disconnection, bones. Bones are disconnected, quite fola, so se mea. But the reason why he asked, because he wanted to show Ezekiel that you can't do that. Only me can connect those. E ke le mawhainga wha malolo se kangaka. Ngā wau e mawhainga malolo ai le tangata. E ke le mawhainga koe reveal le mea lea. Ngā wau e mawhaina toe whauina. E ke le mawhainga koe wha... Amen. Se mea o malepe. Ngā wau o te mawhaina whaia. That is the revelation that he tries to tell Ezekiel. Ezekiel, ele mawhai ele tangata, ele mawhai ele iloa, ele mawhai ele poto, ele mawhai ilo maalosi, o ngā koe whai le mea lea, na o te mawhai ana whai meanga wha mea Ezekiel, you are the sovereign God. Pule au oi. O le mea ngata i le maalosi ma le leiloa, ele tangata, o le mea ngai whau mai ai ele atu. Au ki langi e ofo lo uloto le maalosi, tau te maalosi ai. I went home ke ngofo lai mon maun matau ainga, matatala ngoa wha apea, whea le mea lesa o le maalosi, ngā o le atu angku o le maalosi tau au unanga. Why? Because you are the carrier of his glory. Panga ngā umafa mai le atua, no, it's ke le mawhaia. O mailo I le kala I le whawhine, le pena whaitula kasi o ngai parallel tala I e lau whaitau. It's a valley of disconnections and the village of disconnection. O le whawhine, ia na woto marama le tala. A o le sāwali valia le whawhine lea, ma na oia, e talama, e tau mai a te I tātou. She isolated herself and she disconnected from people. But o le tala whai mai au na o iau I Samaria. E au fo ina o nofo I le vai e lilea. Ai tāle ono lafi I le o uli, longo ngala kai mi ngā lawa I le o uli, ai sau le whawhinge. Jesus, wait. O te whaftai e la ia I le atua. Ona na whaatali la vai Yesu I lo uolanga. Ina wa ato le lua sifunu ma le whaoro o utausanga. O ka se umio na whaatali o Yesu ia te. Hopefully you understand where I'm coming from. Ma leo langa atoa. Lua sifunu ma le whaoro utausanga whakua ave le ola leli. O nofo matoe tepa. O ka se umi na whaatali o Yesu ia te hau. And the first point ngai tongu le talanga wa whaali mai ai the heart of a father. This is the way nga kamawhai ai Yesu e momoli mai le message. His divine mission. And he tries to momoli mai a te oe. Na ia sau wai whaapea e liu tino tangata mai ina e malamalama how to get that message. He has the divine message and his divine missions. E ka mawhai Yesu, ele ima tango Yesu mamoli mai whaapea atu, e tatu te le malamalama.
Mena e whai tauri ane to loro, iai le tala ia Nicotemo. O le tangata, the philosopher, wa mana malama a toa i le tuspaio mamlama i tula fono. Sorry, mamlama i the book of Torah, mamlama uma iai. Ai no sau ia su whamatala iai le pona ken, ele i mana malama ia Nicotemo, i le mea ta o le whanau fōwina. But the divine mission, this is the only way na mana o Yesu, and he waits. Amu ia o e pea whaape se fulu loa, se fulu lima o tausanga, maua o Yesu. Para o mawhau fo iau tausanga. Lua se fulu malwha tausanga, that Jesus waited and wait. Amen. O se tangate, wo ova maltori se fulu, wha avelo no ola ileri. That's a long wait. Amen. La militi whaftai e popo whai. Thank you, Jesus, for waiting on me. Whaftai Yesu na e whaatalia ia te au. Po le alo whaale tonu, po le alo ule iloa oe, po le alo ule anga, na whaatalia Yesu mo oe mera wheme Yesu, e ao ana o nofo i to tonu o Samaria, o lo iai le tangata le i to tonu, ina te mawhaia na ave la ufe au pe na te ave le fina ngalo, o lo tama. But I have to wait. Au whaile le skida le au talavou. Ho ata lava, peno whai atu na tupu ai lo ufa atua tua, and te le ai le whaali mai o le atua. O le whai le tala le tautu le inga o in le ale, whangale le ave o ta maiti to tonu o le afi. Ai whai mai le hanganga pa, ia whai mai, ele kau le kuua o le afi. If you don't accept Christ, you are a burning living soul. O ata la, inga wa. E kau le tuua oi kongu se whaatari se o le afi. A le karia Yesu, e ke whenua ia, lai mumbu solo aku o, koe kala li mai whapea. Amere. O le, ia, wengole wingana o tala, e whaa loa pēa o nai na whesili. Ia, tala noa mai lea. But this is, le tala i le whaatali o Yesu. Ile fafine. And you know what's funny le tala lea? The power of the love o le lofa leo le tama. Not even that Jesus waits. But ngā ia, regardless o le toa afe ma afe o tangata, but he only came for one woman. Wara. Amen. Maka ukia lea, e le i mawhau Yesu le toa afe ma afe o tangata. Ana ia whaatalia ia te oe. Tasi ale whawhine na whaatalia ai. Maybe ele value o oe le tangata. I'm not saying that, but ele winga na le tala. Maybe lenga ilo le tua, o ke le value inga se tangata fuana i whailoa mai le mea lea. Ko a kasi ale whawhine na o whaatalia ai. Regardless le toa teleo, ai toa tasi ale whawhine na o whaatalia. Amu ia oe. Mea ngā renga o whawhitai amu ia au. Toa teleo tangata e mawhaina wha o ngā e lea tua. Pena whai atu lau tālai lea so lea na o whai tau le whata oto lea. O le tāla Yesu. Le complain o le tangata e whai mailanga. O te whasea. Nanga se ele kakaunga e whai au. But I waited. Not even that he waits, but patiently. O ye loe, lai whaatalia Yesu malono sa ia tātou. I say, it's a sign of hope. Ia awaina i e whaapea, wale manatu mai se si a te au, wale amana ia mai se si au, wale kea mai se si a te au. But there is someone. La fatal. Alo le tala. Le tio fa Yesu le fata mai to iva se fulu. Ko le iva. Ai o te sau ai su e atu le to tasi. Amen. Wa tau mama the power o le lofa fa le tamale na show to tonu le tala le.
Le lofa le fa le tamai le popole pete le anga pete fa le tonu. Fai mai tu le iva. Ke alu ai su e mai le to atasi fai mai. Ina waru ese le tali. Ai nofo a le tamai fa atali. Ka kala fa atali tali le aso. Ele popole pole ale umina alu ai. Lange lo fa matala pole ale umina alu ese le tali. Ai o le tala le o fa matala mai le lofa o le tama. Po le a lava ana fa atali lava le tali. Fa'atali a Yesu. Pela le esele tāu o le mea lea. Tatou LEM. The power of connection before correction. The power to connect before you correct. Esele mata uti o le mea lenga whai e i fon le conversation le webam lama i tala ina ua whai mai le tala le whawhine ia Yesu. E le fe ave a ia mea ia. Mua, e le mawhaina tala ngoa ta ua i le public, kasi that's how le tu whai uta ia, e whaasaran kala ngoa le whawhinge mananga kange. No. Lua, pa ia kere lau sunga. Tolu, we are separate in different ground. O ata le fia so ina ua maari e ngale fai pelap tala le ina ua fai le tona ia le ai ngal mato ai ngamau mai e fa matala le fai fe au le tala fo ia si fai fe au na fai. Na ia la unga le tala i le mau oa mara salu. Ma na ia le la unga fai fe au le fa matala mai. Ai fai mai le tala ina ua luna mau oi se o li fai mai le mau o se tu li mai ala salu. Tau anga fufui longa lima le. Tali mai loaria aper amoleng fai mai le tali fai mai. O tātou vā i vanu. E whai lau fia sau i nei, al mātou fia atu i nā. Wakua o whiu, su awhamata whape, po whele tus pa ia le whai tau waile. E whai lau fia sau i nei, al mātou fia atu i nā. Connections, o le tātou amaia, kako ke le fia o io. Building a good connection. Amen. Langa le moto lava lea ma le tatou lotu le foi e le lo Wellington. We don't correct, we save people. Onga sa ilo o ongo le fia whaasao. Se i o onga matua le leinga whakoa whaasao sao lai. Amen. The story le ina ua whai mai le tala maa na ia le wingana le tala. Na iloa ia Yesu le potential le totono le tina lea. And this is maanga ia le pointi lea. Whameli o tala Yesu, ma i maupe ana e iloa le o lo whai atu yate oe ma le e onga. Why? If we don't know the revelation of who Jesus is, o le whinga kā i o manatu. Langa le tali mua lava lea le whawhine na whai. E le ma whai. O where me au mai ai le vaile nā. E le ai fo i se mea e asu mai ai. The point mua. E le o tala ngoa le whawhine ia Yesu. Now she's talking to herself. Because if we don't know the revelation of who Jesus is, o le kali ale o tātou, kako whisiri, o where le me e maua mai ai le nā vai e. Where can I get that? Lua, e le mawhai na whai, e le maua. A o na tātou lei loa le leile, Yesu le tātou te au na iai. O kwai ngā mea lava ngā tātou te au whamai, e le mawhai, o ke le maua, e le po wheme mai ai, po wheme sosoan mai pe whawhena whai. The reason why, because we don't know the revelation of Jesus. Lala te whaitau le tala whaapea oe, ia māne waranga whaitau. But ia te au lau whaitau. O lau koe whai aia ia te ia. Why? Na te le i malama lama i le whaali po o ai kongu lava Yesu i a te ia. Amen. Tara tonu e te i oe lau tala le a o nei e whaingatā mea. Ai a o nei na le mafutanga le ma e le ilo le Yesu e o ane whaapea mai e le ai se me whai ai. O te le mawhai ana whai le mea ngā. Now look
at the conference. Na muri maul. What I feel if you couple fairly marolosi and my touch au nai ile tua. So au nai. The man tell Mirama, Pastor Mirama didn't find way. Singers, the choirs, they sing every day. I like be busy. I practice every day. Etele malama lo le mea le ilang le malama le fa fine le. Power kar fam ewo kale lava. Woso foi le mai I lo kavai. Also for, and then these are excuses will pile up. It's a way for the reason le mele. But if you malama, if you understand, give a ye nga onga fina wo ya kopo mal ngeru apa eseku mai da amen e ki sau seku ala fai tanga le seku lo vali penga pa ala sila fia le tu nga seku lo o na ngai deli because regardless panang uwe malama of your Jesus and you understand that you are the carrier of his glory. Amen. Yale tala wa mamlama le tala fo ngali le pele to se fuluia na fewa. No. Ina o saule le pela fa mai Yesu. Fa malolo lo Yesu. Male Yesu e o lotu. A o sa vali le journey a alule na I loa I fo e le si le pele to tasi. He is fully healed. And that's when he saw that. The revelation of who Jesus is. No. Now he understands the revelation. Now he sees the revelation of who Jesus is. Meanga fai mai lega o tau le lau koe fo ai o ile tangata lea le fai mai martala Yesu ele ko aiva e o tau no ele ko se furu ale o feris ko aiva wa ai mamarolo a wa fo mai family now you are fully wa e malolo meaning that's a bonus le ngata wa malolo le tino malolo le nganga malolo le mafau ko e fai makaria e aru au na ile tua. You know why isi kami au fa malolo Yesu fa tala Yesu o to te ta o inisi aisa e loisi e lole le Yesu ngal fa malolonga ai aku ko i wa mai mau ele fai ia matangata ki carryinga ne mele me fa mai tala Yesu o ko ke alu ai pa sa pati mo Yesu. Ala faftai lo ile tua. Mo fo ile vanoa au na fo itotono misiona le nei. Now I am so glad of your fear that I am one of the carrier of this mission, of this vision. Aren't you proud of that? You are one of the carrier. Amen. Pero fatu tala ele pelo I always I wish to help you. And I say, Lord, pule e tau sanga fire tu la loi beringkongi. Okay, mga ongale watua o kirangi ngare ai mau koe mai koe ai koe o koe. Koe o sami. Ya. Yoi. O sami alukan kamaranga kam faskalo ai sami o mela ye ko. You know, the carrier. LEM, that's a wainga. Meanga nga matua I mana o lava Yesu e fa atali me foi nga a fele tenu la mai watere ni te mo fa atali Yesu o le fa atali ya te to become a carrier. Fa atali ya. O le mera le fa ila tala le fa tu tala fa fine because natele o malama who Jesus is.
ia le fune tatou ia i le tausanga o tea. Mai le tala a Yesu o inga. Whai mai ata la tangata ia te oe whai mai oe perfeta. I oe o Elia. Ai oso mai le tangata le na whai mai o le alo le atua. Nga o nga umana whai mai le tala Yesu Peteru o ke whau lau e ka le sia lunga le papa, but you are the carrier. Right? For me, I will build my church on this rock, but you will carry my glory. But you, pai, ina o malama la pe teule, e mo ianga, pe o tatou savalinga, o le aso wa e lunga le maunga, o le aso wa e lafi laro. Amen. Tatou te whapile winga le talau ke le wha, ia le teimi te malo, si le teimi wa e whano noa, teimi te tangi. But he still wait and patiently. Ole, it's a privilege, an honor to be a carrier. Esele le manga ya menga fa mai mali yo fa pesole. Ke lo me tatu tele mafaya na e yo ma tatu mafai na fai. Pe afai tatu tele malama o sa o a Yesu le carrier LEM. Matala Yesu, because if you don't know the revelation, even how we worship, for Malatala Yesu, e o ale tota po inga. Esa. O na tota po ai malele, tapua i malele iloa. O tapua inga le tapua i malele iloa. E maitala Yesu, a o ulea. I am your strength. I am everything to you. Ele imala malama le fafine le te kelo telo te mite sawai. Even for your tell. I listened. La fionga le tua. But believe me, every morning later to te o mai ai. Pe yo sa ore fafine na sawesi. That she didn't know that the water that she is looking for is sitting on a well. Na te lei malama. O le vai le sa wisu. O le sa fa ilungo le vai eri. Amen. Na te lei malama mai. O la sa wa ile aso sa malama. Na o le vai eli le. But na ye loa le faali mai is le faali mai o Yesu ye te mpai I ale fafine. Mai sole. O ka se leva na o sa ili. A leo le na sa fa I lungo le vai eli le vai ola. Amen. And every time it tatou te o mai ai. You are the carrier of a living water. Knowing. E ke mamlama lo fa ali mai le sa ola le wo lo ngila. Wa ula. Mal tala tatu o le mu le tala. Mai na ua tu le tina. Ma u fai mai lo malanga tala. O fea la le mea o te au mai ai le vai eli le. Fea le mea te asu mai ai. Now you understand. Nothing to draw out. When you know the revelation, le masa ni talang utatou matua. Ele olo malosi, ele olo wiloa, ele oso mafai ai. O ia e au mai ia te ai. O ia mai ia te ai. Ele ngalo le mun maulanga ele ngalo ale tala le masani matala no ai. Tatou te ai fai mai ma e te ai mai le lima o le atua. Amen. The disconnection of this woman. Fai tio o martele o tangata lātou te leiro whamai o le whawhinge ua. Leanga po whawhine ua ono anatane. E le ai masesi o malama lama.
I le tala a toa, le I to tonu I, po le ale matua, o whai tau em whapea. Le la a criticize, ma tātou whai a umale. O tātou wha masino o le tala la, pa lei ma se malama lama. Ai se ale mea, e saua ia e lau vai, pe a whai, o le se tuane le se. But she always come to this place. You know, le tātou conference, ma tātou lotu. Not even it's a place of connections. LEM, it's a place of connection. It's a place of connection. Not even it's a place of connections, but it's a place of trades. Am I right? It's a place of trade. Pela ruinga lau tala, ka ke sau ka ke le fie vai aku e ke smile mai, and I smile atu foi. E vai le mana ia. Just only the smile that brings glory. Why? Because we are the glory. We carry that glory. Just only smile that makes a difference. Amen. That's why le winga na le tala ta ofi tatou finangalo that this is a place of connection, not of. And if you are a carrier, e ke kau waku fo'i i le tangata ngai kau, you connect. We connect them. Praise the Lord. Amen. The place of trade. O ke sau e le lava lo ufa tua, wa sau wawai vai lo ufa tua, o mata I mea ma program na whai, ngā koe tupu ai lo ufa tua. I trade my faith. Amen. Ia peka ki sau fo'i, te le fia mai por kanka e, ke le fia ai. But once, this is a place to connect. But if we, le mea la, langa o te la whai launga kake, o ka lofa I si whawhinge, o ka se te lo talanga whai ai. A le ai ma se si loa, malamalama, le hopenga, kasi kausanga oki le si kangi, ngofo aku koe, mariu aku malesi, le lo pena wheo ti umanatane, le lava. Place of connection. Pai le tala Yesu, ina oi markala finge ya e sili atu le matou tama le mea ngai ke fai mai ai. And this is my martala Yesu, one day leng fai lop talele, because now we are in those days. The world mele wo saungi wa amakanga become a dry places. Tele o whanawhainga luenga ma tele, they will start to shut down because the AI is coming. And they will destroy this by disconnecting. Amen. By disconnect. But le fau le tatou, mātua tatou ngaluenga LEM, so that we can get to connect. Asia, langa mana, yele me la sau mai tala le fa finge. Me fa mai le tala finge. E sili atu o apere amo, ta de fo kala ngor fa finge le me la. Eli Jacob se vai el. Hello. Fa fetai o Yesu lang fa anga wa fa Eli Jacob se vai el. Na Eli Isaac. Ai mika Jacob. Amen. But o lenga au mai ele tangata nei le ngoa lea o Jacob po fa matala mai ai. Le au mai le promise mai a Abraham. Ai au mai kasi la kali e mai a Isaako. Ai fa me final vai o Jacob to connect the 12 tribes of Israel. Merang fa me fa finge. O I le mau popo o mai se furu mai le lua lea. Ai fa ni tala vai Eli. Asia, kasi ale, le seed lenga amai. Nga mai le fatua tua, au mai le kasi, ai amai fai le sumale luara, to build that connection. And who is the carrier? Jacob.
Amen. Sao po, Yesu. The village. Lua felua lima. Tama whaia ia, me tupu e. Sometimes o ke whapea, pehia o. You know, lo mawhau e le mea lea. Because wa whaatolua, to so ame e te tau wai, na whano leola. But God holds, o whapea sole. Pehia la o ke le ila se. Na whailau tala e matua whaku, e le tala le when you sau mai, ina ua fo'i mai ia Paulo mai le, ai sau oso pipi ile ngata. Even though that, le te sau wha'i mai. We all got bitten. Ia polal mea ngā ua o le lua whelua lima. Hello? But even though that, ngā ua ia Paulo, but God stopped the poison. Amen. Even au fai mai o le mai le kakaunga koe kumai. Ai vai me kaka, la e te toi. Wai, langa whape nā le sa walinga kaku sa wawali mai ia. Ia, e ia le me ua o le kembinga, para e ke le oti ai. Langa le, mana ia, le whai lau tala, kase, ina o walu le whale ma mawhau le kakou theme. And then this is whape sa o ia le mea. Ma lia lo fina ngalo. I whai ngā mati ngā pe o lai mate conversation ma langa ngapa ia o lai whai mai ma lia lo fi ngalo au e keika langa na promise mai 3:15 Genesis 3:15 whai mai e kango ia I lau muri vai a o e ke kūlongo longo winga le talanga ngā sau mai ngā inga e ke mangu ai lau sa waringa ai ke le oti ai amen o lai o ka whapo seki when you have that conversation, it's a little tala no. Ala fa mai malia lo loko nga. Le se se me phone nei. On me nga tu male ke se tolu male lima e manu ala e ke se ku manu amaya e ke le okia ya. Amen. E ke sa ya fa ape si o lima e ke sa fa pe nga e ke siva. E pole ala va ai te leo mali wa. Praise the Lord. E ma fia le fa pe ya. Ai le tala, pe mea whatua lau tala le matanga. Ina ua sau la le whawhine. Ua whai mai le tala e mai mau pēna e loa leo lo whai atu e te oi. Nā malama loa le whawhine who Jesus is. Hae vai le aisi. Ina ai e whaunga le aisi pēle. Ai va ai le willing o na loto. I accept it all. Please give it to me. The moment that Jesus reveals who he is. The moment she understands who Jesus is, she just throws herself into him. Say, give it to me. Please. Au mai ia te au. Au mai u te mana oi. Ho fiu e hinu le vaina mai e la uo, le winga le tala. I tried that idea. I tried that. I tried here, like best friend mai. Oh, o tangata na lofa mai. I tried what they gave me, but it won't satisfy. E lei mali e ai lo loto. The term e whaonga e psychologist. Whamatalo le disassociations. The term e lato te whaonganga. But you know e, aisia, tangata o mai o psychology e vai tangata. These are disconnected people. And that's why psychologists, they use that term, disassociation. Whaonga la ko le term le aisia, langa e kia laku e ke manga o se me ai le o la ia te ilato. They can only give you ideas. They can only say this and that. But it won't satisfy your soul.
Kei role aso na malama ai le whawhine that who Jesus is and her real identity. Le aso ngā whamai au mai o kei. O le lava sau so o le mea lea. O le lava whai a le mea lea tasi e whano lava. E le o whetaui, e le o le lei. I try my best. Please give it to me. Au mai e te au. O mana o iai le keimingei. I want it. With a diligent heart. Na matua tu iai le whawhine lea. Mako she works hard. Ia mawhainga mau. Aisia, langa wo umile taimi. Or disconnect. Wo umile taimi. Not even disconnect. Mai tangata. But she has been disconnected from her God for so long. Ke lora ke minga mauai. Ele i vai le mana o le whawhine e au mai le vai eli. Ele i whai mai se a mai wo ule wale whamatala le whawhinga i nawa e mamlama. He wo ule lava sau so nei. Wo mga inga ku le vai lima le inga ku malesi vai malesi ele ku poise me aisa langa o idea e fai e tangata a o ngare fia fai mai kako wo kako ke. I've been there. Le kalango ya ke o ele yaso nga ai o ke le mawai Yesu ko a mawai matawai. You know, nganga o na ele fia mai kako wo le melea. Mai lava singa kasi, mai fore kasi, so ole lua, mai fore lua, so ole fa, mai fore fa, a wala ro. We try sort of different ways, try to satisfy the thirsty of a soul. Please, ele ise me mafang fa maria ina le nganga. E mawhainga maria lau loto, e mawhainga maria lau, e mawhainga maria, ai leise me mawhainga wha maria ina lau wanganga. Ai whai lo lau wanganga ma carrier of this living water. Ke wa aila, iei whai mailu maratala Yesu, enda koe maratatou la uni, whai mai, o ko kongu ia te oe, e punga mai ai le vai. That's why. Tatou sa walinga ni tau sanga fo. Alia, tatou ai. Ma ro fa tai le o nanga. O ya matou tina, makua I fia tele. Faku o ka penga se I o atu fo I latou, ko ke servinga mai latou. Fa manuia le atua ono le swafo Yesu. E talanoa le upu le loto I le vai aso lea na te nei na fail tatou conference. E talanoa le tala lea wha mamalu Yerusalema. Because Jerusalem is a dwelling place of God to his people. Wa matalona faya ofisili fo ana le tala leo te fa alongo tu iai. Ei wa matana faya utala I le atua. Is this the right place for you to be with us? Is this place at Jerusalem
for you, God, to be with us. At a talale upulea, honor Jerusalem. Tawalai lotoli. The topic was how no yaile au ona le tuene nei taia. Se amu ia leva yeli. Amu ia leva yeli. Wafai. It's a place for Jesus to meet this woman. Ole manai ole. Na ole fai upa tolu sifuru iwa nai. Fai mai. Ole toa tele i o Samaria. Ole toa tele i o tangata. Na whātua tua i lea tua. Ona ole tala inga. Ale whawhine lea. Le whawhine na whetaui mai Yesu. I le vaieli. So, olo su mai. It's a privilege. Ole ava noa le lei. Lo su mai tatu awai. Those who watch from our live stream, amata leana o ai me lea langai. From the beginning of this ministry, o te tala noa le me lea. E te saulo il falele nei. Honor God. I le aini te unga whakaupoe whai el whalele nei. I le aini mea whakawhiki e whai el whalele nei. Or whatever. Make this place a special place for you to meet God. O I fo I e train ai tātou. Au ka teo mai mangi mangaku parpara. I le whapela whato atia I tangata teita I tonu le whale. Ai a vealu sau tonu le whale le nei. E te whaamamalu le whale. O mea lava le winga la utala. O e e te tūlunga I, you have to dress well. Whai le leko la e. Ai sea. You know, because we Pentecostal churches, o ka kongi lo Pentecostal, soli a pika alo lunga o whakale. Mātou nei na ola mai lotu fo I e tātou. O I le soli a se sir. I pay wa avele. It's like a free will for ngale o ka ko Pentecostal. Toli ia le fia kamo e ngea o lea, ia ua uma ele. Ta alo I tamaiti. O voina. O lo loto lea. Po o ai la vai whaia se mei lunga I. Po te tonu le whale nei. The way you walk in this building, honor God. It's a place of God. Whapelea, amu ia le tangata. E whailo ngā whale. Ma whale e whailo a iei ma le atua. E whaai ti ai, tātou pala lau vale I o le whale. Tātou whali li I o le whale. Tātou whasi tamaiti o le whale. Tu I ane lau to arua I o le whale. Not knowing. Wa e le whaalo halo I le atu. Ai ti lo elwe. A e nofo lima e loa o le atu. Wa le ia te oi. You are the house of God. O oi o le whale o le atu. E te le fia mamalu. Ai sea, e wha mamalu a o le atua. E te fia
whatever situation we go through, wow, whatever you want, au tala ia te oe, ka benga le lei oe. Aisea, tātou te lei loa mea ia wa fotua i mai. I love the topic for today. LEM, honor this place. O fia whaftai lau sunga mole. Nganga whaftai. Whaftai neo tātou uso i Wellington. Tātou ngā ruenga i Wellington. Whaftai lea tua mautou. Tātou te loto whaatas. Tātou te tū whaatas. Tātou te ngā lurua whaatas. Whafonga vo ile LEM i au kilani. This is the mother church. Originale nei o le LEM. E ke loku roi i. Whahosa o maso. Aisea. A whaile konvenisi. Ai kai au. Ai le uli. Ai le fefi. E sale. But I don't want to force anybody. But esel ma ngai o le mele. O le loto. Ai le lei. A tatu maua nei le loto ai le lei. Those who work, serve in the kitchen, if you honor that place because this is the place of God, we in a fue lau tau samie tangata matatua ma whaife au ma. That's a privilege for you. We'll have a normal tattoo. Aua tātou te mawhau se taui. E le pongi sā le atu. Haftai le whaftai al whaife au. Whai masui o le ka tātou a uso i Wellington. Au po moni la. Se le tau whaftai al tangata. E malama lama lele. Le ala o le atu. Noe vaila ye. Saua mai le ami o le anga le whawhine. Saua au mai e Yesu. E alu e tā lai. Tōli a. O le winga o le utalavuini. To a tasi al whawhine. Ai muli o mai le to a te leo. O sa Maria le ne. Papelia. E te vai whatau wa'alawa oi a te oi. Ai te leilo. O lai whaatali mai se si uta sa Maria. I a te oi. E sao lea alwai wheam. Fia o le atua wha o ngā mene o whawhine. O ta fia liu whawhine a. E sa ur kala ngungu. A meme. But it's a challenge for us men. Le lui fo I mo mātou nei tama. Amu ia se tama. Ai whawhine lona ngutu. Lona fofonga. E ta watu le tala le lei. Lai whaatali mai le meo le sa Maria. Lai whaatali mai. Si I leo lau li mai le atua. Ol wala awal na mo el ni tae au. Si I lau li mai le atua. Mai whai atu I le atua. Whaafitai Yesu. O lau a fionga moa au. O lau upu moa au. Whaafitai wa whaalongo o talinga. Ua langona I lo uloto. Ua ofia tali tonu I a te oe. E uina whaatau waa lo utangata. Ao le avanoa le nei moa au. O te tāla I ei lau tala lelei. Father God, thank you for the privilege for me
I lift up my hands. Lord Jesus, here I am. I am yours. Amen. Tato tu life at us. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Lord, prepare me a sanctuary, pure and holy, tried and true. I'll be a living sanctuary for you. I'll be a living sanctuary for Hallelujah. Instruments. Hallelujah. Ole manai ai ole fai oe ma mea fio ai le atua. I ole pese lea. Fau ai. Me no fai lo utu. O
Ona oe lela e alue avele. Tala lele. Lei lope avatu oe ele atua. Whaafasanga I se tangata ola I leanga sa. O se tangata lai la afano I leanga sa. Ai toe la mea I maia. Ona o le whaonga ina o oe. Ona o oe. O lo ta pena o. E a fio ai. Yesu. Hallelujah. O lona ui. O le tele I o tangata o le lalo langi lai pe I loka I satana. O mana ia I o melena. O mori atu o le whewhea. E hao o na o ui sawa. E hao. Facing those sinners. Those dangerous people of this world. It's a must for you to face. And because God, the powerful God is with you, nothing is impossible. Hallelujah. Legi lope yeso cousins. Wa fi warto wa ingal falota. Nei lope I se tangata o lo a inga te alofa iai. Hawa leva na ola I le wha. I le lalolangi, mea leanga o le lalolangi. Ai whai atu le atua I ate oe. Son, my daughter, it's a must for us. Ka ke o sa Maria. Ta teo te whaasanga I lo cousin lea, lo auntie lea, lo uncle lea. Le tangata le te masani ai, your best friend at school. Hallelujah. Te loe, e te manui ai. I whaonga ina I le atua oe. Ono Yesu, I te tonu I ate oe. So honor the place of God. Fape na fo I oe, le mea fio ai le atu. Tato te ola whapa I ai, e leo le fia pa ia, au le ola whapa I ai. O le fia le atu ai a tato. Let's worship God before we go. Sino tato lino, tato pati le atua, tato whaftai le atu. Lord, prepare
Mātou te langona i o mātou loto. Lo mātou whaamau alalo i o luma. Awa o aile tangata wa e manatu mai ai. Mātou te whaafitai lau upu moi mātou. Mātou te whaafitai lau sila lofa. Ilo mātou o mai ili neas. Whaafitai lau mātou o tua. As we open our hearts, Lord Jesus, we give you glory and honor and praise. And we acknowledge your presence with us. That's why we humble ourselves in your presence. Atu te langona lo afio i le menei. No mātou atua, tuina tu i mātou yo ao. Whai alau whina ngalo no mātou oli. O le alava, le savalinga o le lo langa I le lalolangi le nei. Father, we thank you that we believe. We have faith in you. Mātou te talitonu, mātou te whātua tua. E te LEM Maaola mai mātou. Tuina tu lau kalesia. Lau tino keriso. O tangata. Mātou umai nei taia. O I lātou o mai. Whale mai pe o lau au auna au wasa. O mātou tua tuina tu yo aolo mātou. Ei lau whaamanuianga. Bless your people was such a blessing. To know you more. To be with you at all times. To love you more. Sauni ai mātou lo mātou atua. Mātou te whaalongolongo I te oe I aso uma. Tātou malau fio e manuia. Ia I o mātou lunga, lo manuia. Lea tua le tama. Lea lofa o lo tumu I a Keriso Yesu. O le mai whana o lo nganga mo I mātou nei. E o I le whaavavau. E whaavavau lava. Atou a langa whaatasi a mene. Whaamanui atu tangata. I le manui o Keriso nai ate oe. I ona e alua I lea I le whale ma le manuia. A e alatu o le tū marita mao le a inga. Whaamanuia I ai. Aua te ita I pala mo o le lotu ai. Latu a oe e fia fia. I ia le li. Ma lo lava. Tuina atu il whailau tusi. Aftai. Se whaatua E le mawhai o na whiawhia mai le tua E ao I tangata uma O na talitonu o lo so I fua E ale ai se whaatua E le mawhai o na whiawhia mai le tua Au I tangata uma lava